салом бинандагони гиромӣ, рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи навбатии муҳоҷирати бехатар аст ва бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён ва чӣ гуне ки барои шумо қаблан ваъда карда будем ки барномаи дуюми мустақими муҳоҷирати бехатар вобаста ба зан ва муҳоҷират аст, чун ин мавзӯъ хеле муҳим дар ҳамин давраҳо ба он хотире ки муҳоҷир занҳо ҳам хеле зиёд шуданд ки дар шаҳрҳои Русия қарор доранд ё дар дигар кишварҳои хоҳ аврупоӣ хоҳ ғайри аврупоӣ. хеле мо зиёд мебинем ки занҳои мо ҳам муҳоҷир шуданд. хуб, меҳмонҳои барномаи мо ҳастанд Анвар Бобоев, мудири бахши муҳоҷирати аҳолии Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ишон собиқ роҳбари идораи муҳоҷирати ҳамон буданд, хадамоти муҳоҷират, ҳамон идораи муҳоҷират гуфтем, ва инчунин Хоҷа Назар Акбаров, корманди масъули агентии бо кортаъминкунии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ки агар шумо барномаи қаблии моро дида бошед, ишон дар барномаи қаблии мустақими мо ширкат доштанд ва инчунин азбас ки барномаи мо зан ва муҳоҷират аст, мо нахостем ки дар барномаи мо зан набошанд. ба ин хотир ҳамкори гироимиямонро Фирӯза Сатторӣ, журналисте ки ҳамеша ҳамин гуна мавзӯъҳоро баҳсу баррасӣ мекунанд, таҳлилҳо мекунанд, ишонро ҳам хостем ки ҳамроҳӣ кунанд моро ва инчунин ҳамкори мо ки барои пайваст кардани шумо бинандагони гиромӣ ва инчунин баъзе аз суолҳое ки дар дигар шабакаҳо мешавад, Меҳрон Шоҳ Усмонзода ҳастанд. хуш омаданд ба студияи мо ва воқеан мавзӯе ки мо гуфтем хеле муҳим аст ва ман руҷӯъ мекунам ба суолҳое ки аз ҷониби бинандаҳо шудааст, чун мо барои бинандаҳо ҳам гуфтем ки ҳар суолҳое ки бошад шумо ироа кунед, мо он суолҳоро ба меҳмонон медиҳем ки махсусан мутахассисон ҳастанд, ишон посух мегӯянд. хуб, Муҳайё муҳоҷирзани тоҷик аз Новосибирск суол доданд ки аз шавҳари якумам бо 2 фарзанд ҷудо шудам. азоби бехонагӣ маро маҷбур кард ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ равам. дар Русия бо як марди 50-сола шинос шудам ки зан ва 3 фарзанди маъюб доштааст. вай ба ман ваъда кард ки агар барояш як фарзанди солим таваллуд кунам, ба ман хона харида медиҳад. ба ҳамин шарт мо никоҳи мусалмонӣ кардему зану шавҳар шудем. пас аз чанде ман ҳомила шуда духтарча таваллуд кардам. вале баъди ба дунё омадани кӯдак шавҳарам аз қавлаш гашт. акнун гуфта истодааст ки духтарчаамро ба ман деҳ, бурда ба зани қонуниам медиҳам. худаш калон мекунад. ту бошӣ аз паи зиндагият шав. ман имконияти ба ту хона хариданро надорам, яъне ваъда хилофӣ. дилам намешавад ки духтарчаамро диҳам, вале имкони иқтисодии нигаҳбонии кӯдакро надорам. ман бо ин мард загс надорам. вақти никоҳ накарда будам. оё метавонам аз ӯ барои фарзандам алимент талаб кунам? гуфтааст. марҳамат, фикр мекунам устод шумо посух медиҳед. Ташаккур. албатта муҳайё айни замон дар ҳолати вазн қарор дорад, чунки бо фақат ҳангоми фаъолият дар хидмати муҳоҷират ва айни замон ҳангоми вохӯрӣ бо муҳоҷирро як гузарондани пуштасолагӣ фақат як тавсия метиҳем ки мо бояд камбеш маърифати ҳуқуқи худро баланд бардорем. аз рӯи қонуни Тоҷикистон хадмати муҳоҷират то соли 2013 аз соли 2011 дар назди ҳукумати Тоҷикистон фаъолият дошт ва проблемаи занҳоро он вақт дида ва он нафароне ки он муҳоҷироне ки мардуми тоҷикистоне ки аз Тоҷикистон фирор мекарданд ё ки ба муҷиби миллати ба хориҷӣ мерафтанд, қисми аз онҳо ҳамин хел ҳолат доштанд. занҳо бо фарзанд мемонданд, лекин муҳоҷири миллати ба Россия рафта ва кишвар кор мекарданд ва маблағ намеистифоданд. ва баъдан хидмати муҳоҷират дар ҳамкорӣ бо кумитаи занҳои ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми зоҳир кард ки чунин равандро бояд ҳаллу фасл кунем. ва айни замон дар қонунгузории Тоҷикистон дарк шудааст ки агар таздиқ шавад ки марду зан ҳамчун оила зист мекарданд, лекин расман не гуфта рӯза гражданский брак, ва агар муҳоҷири меҳнатӣ дар хориҷа бошад, дар Россия дигар кишвар бошад, пас маъмурияти расмии Тоҷикистон метавонад муроҷиат кунад ба он кишвар ва аз ӯ алимент талаб кунад. дар қонунгузории мо ин чиз ҳаст дар Тоҷикистон. лекин агар муҳайё айни замон дар Россия бошанд, пас бояд ки ба ё ки намояндагии вазорати миллати муҳоҷират шуғули авлӣ дар Россия муроҷиат кунанд,
که یک پاسخی درست گیرم که چی گیرم من توانم الیمنت رو گیرم که اون کسا در روسیه در ترسون هستن در روسیه پس باید که با مقامات رسمی ترسون در روسیه مراجعه کنم. خوب تشکر میکنم و بیننده های گرامی شما هم میتوانید که با رقم هایی که اینجا فعال است 92 743 1008 تماس بگیرید و هر سوالی که وابسته به موضوع ما است بیان بدارید. خوب سوال دیگر اینجا خوب یک بیننده دیگری ما سوال دادن که دخترم در یک از دانشکده های روسیه میخوند. امسال ما او را با یک جوان فوتیه کردیم گفته است جوانی توجیه دانستن میخواهیم که بعد توی شوهری دخترم همراه زنش به روسیه رفته میتواند داماد دانشجوی یگان دانشکده روسیه نیست. در این حالت وای باید چگونه حجتهایش رو خوب تهیه کند. من میخوام خوش نظر به این سوال شما پاسخ بگید. تشکر زیاد. بله میتواند که همون وقتی دخترش به شوهر میاد میتواند که همراه شوهرش رفته در فدراسیون روسیه دخترش همچون دانشجو فعالیت کند و اگر که شوهرش باشد اگر که با کار یگانجا خواهد که کار کند در این حالت میتواند با پاتنت کند و کار فعالیت کند در جاگه میتواند زندگیشون پیش برد. خب فیروزه بانو اینجا یک نفر دیگر سوال داده است از شهر دوشنبه. همون سوال داده است که من در چندین موادهای شما دیدم خوب میگن پاسخ گرفته و من خاطر میخوام این سوال بدهم. گفته است که گل جمال ساکن شهر دوشنبه است. گفته است شوهرم قریب 10 سال باز مهاجر است. ما صاحب 4 فرزند هستیم. به خاطر گرفتن شهروندی چند سال پیش پدر فرزندانم عقد نکاحمان را بیکار کرده به یک زنی روس عقد نکاح کرده بود و تا حال رسما گویا شوهری همون زن است. راستی زندگیمان سیر پر است. هم در تاجیکستان و هم در روسیه خانه و در داریم. ولی شوهرم وقتهای آخر تماما به من مهر و محبت ندارد. از چنین زندگی بیزار شدم زیرا چند سال باز شوهرداری بی شوهر هستم. میخوام دانم که اگر از شوهرم طلاق گیرم خانه و در و دارایی این مرد به کی میرسد؟ به من یا به زن روسش؟ بسیار سوال از نظر اول خنده‌آور می‌نماید ولی بسیار سوال دردناک هم هست چون حالا وابسته به وضع شاید تاجیکان کمتر تلاش میکنند برای گرفتن شهروندی روسیه اما چند سال اخیر مردم تاجیک مهاجران تاجیک مخصوصا مردها در بسیار حالتها تنها به خاطر گرفتن شهروندی روسیه اینجا عقد نکاحشون رو بیکار میکردن و میرفتن با زنهای روس در روسیه نکاح میبستن و از نظر خودشون این مثل جدی قبول نمیکردن. این چیزا مثل یک بازیچه یک چیزی که تنها به خاطر رسیدن به اون هدف خود به خاطر صاحب شدن به شهروندی بود. اما باید تاکید کنیم که اولا اینکه نکاح ساخته اگر اون اثبات شود که نکاح ساخته است این البته جنایت حساب میشد قلابی حساب میشد و برای این کار میتوانند که حتی به جوابگری جنایتی کشند مرد رو و بعدا مردهای ما و زنهای تاجیک خودشون حتی روزگی میدن بعضن که شوهرشون با زنهای روس ازدواج کنن زکس کنن یعنی نکاح کنن یک جهت دیگر رو به حساب نمیگیرن. این کدام جهت است؟ وقتی که شما با زن یعنی مرد تاجیک با زنی که شهروندی روسیه است روس است عقد نکاح میبندد همه مالکیتی که پس از بستن عقد نکاح مرد به دست می آورد از لحاظ قانون این مالکیت مشترک به حساب می رود. مالکیت مشترک زن و شوهر یعنی اگر مرد تاجیک بعد بستن عقد نکاح با زن روسشون در اونجا دچه میخرد خانه میخرد ماشین میخرد همه چیزی که میخرد و صرف نظر از اون که با پول خودش میخرد با مهنت خودش میخرد این البته طبق قانون مالکیت مشترک زن و شوهر به حساب میرود و اون زن روس هر وقتی که خود میتواند به اون مالکیت دعوا کند و نسبی اون را برای قانونی صاحب شود. با همین خاطر من فکر میکنم که اینجا بسیار وضعیت این خواهر ما چندان خوب نیست. گفته است خانه و در همه چیز داریم و اون چیز مالکیتی که در دوره زندگی مشترک اونها بود البته مالکیت مشترک این زن و شوهر است ولی همه چیزی که شوهرش بعدی بیکار کردن عقد نکاح با این زن و بستن عقد نکاح با زنی که شهروند روسیه است به دست آورده است این علاقه مالکیت مشترکی اون مرد و همسر روسش میشه در صورت دعوا کردن اون زن روس میتواند نصف از مالکیت این مرد رو به دست بیارد. تشکر میکنم. بسیار خوب گفتم فیروزه.
ва гуфтанд ки мо дар тоҷикистон ва дар Россия хона дорем ва ин бону бо 4 фарзанд метавонад ки он моликияти дар тоҷикистон аст ва гуфти Фирӯза дар он ҳангоме ки онҳо оила якҷоя доштанд ба ин моликият метавонад ки албатта даъво кунад. ташаккур мекунам ва Меҳроншоҳ мегӯяд ки як нафар дар хати алоқа ҳастан, фикр мекунам. салому алайкум, шуморо гӯш мекунем. من یک سوال داشتم. خوش میکنم نزدیکتر به میکروفون. خب چی سوال داره؟ یک سوال داشتم. مرما. من 2 سال پیش شوهر کرده با روسیه رفتم و 1 سال در اونجا زندگی کردم. خب. وقتی زندگیم مادرم با جانش شوهرم نمونده مجبور کردن که منو به تاجیکستان روان کنم تا که فرزند دیدی نقشی نبود در وطن پیش نظر اهل خانواده با دنیا آورم. خب. شوهرم مجبور شدن که دلیل کرده مرا به تاجیکستان بسیر کنم. نیت داشتم که 1-2 ماه ایستاده بعد همراه کودکم به روسیه نزد شوهرم میروم، ولی بعدی آمدم فهمیدم که از روسیه من 10 سال باید دیپورتاسیون کردم. فرزندم 6 ماهه شده تا حال پدرش روی او رو ندیده است. شوهرم در اونجا کاری خوب و سردرآمد دارم و با تاجیکستان برگشته نمیتوانم. ازدواج میکردم به من مصلحت دیگه چیکار کنم؟ خب تشکر میکنم برای تماس گرفتن و اول شما خود نظر سوال ندارید به این نفر؟ نه سوال ندارم. خب تشکر. سوالتون فهم استاد شما سوال ندارید فکر میکنم؟ не бавай ба фикрам ҷавоб долози васт. تنها جواب نه، من گفتم که در هنگامی در خط علاقه بودن آیا سوال با هست یا نه؟ چی که نفهم باشد. بله. اکنون با فکر من اون بونه که وزیر سوال دادن چی گونه که دیپورتاسیا از روسیه شدن البته اینو ما باید معاین کنیم. و بعدا اگر عقد نکاح رسما باشد با اون شوهرشون البته اون کس باید که آن زمان برای معاین کردن سبب دیپورتاسیا و دیگر واسطه که ما کو میتوان به روسیه وارد شوند باید که به خدمات مهاجرت جمهوری تاجیکستان مراجعت کنند، چون که خدمات مهاجرت طرف تاجیکستان با روسیه سال 2013 ما سوشم امضا کرده بودیم که از جهت 5 نمود طرف روسیه جانبداری وارد شدن یکی بخشی اویلا است و یک از سبب با گفته رسول واسطه سیمی یک سری اویلا ها ده بنابراین این بانو حتما با خدمات مهاجرت مراجعت کنند با فکرم کمک رسانده میتونند. خب شما الان دارید فکر؟ بله الان دارم. شهروند عزیز شما میتوانید با سراغ صدر 121 که در شهر دوشنبه قرار دارد مراجعت نمایید و سبب من ورود شما را با فدراسیون روسیه معین سازیم و در حالتی که اگر که شوهر شما شهروند فدراسیون روسیه باشد در این حالت میتوانیم که برای با اویله شما یک جای شدن عریضه سازیم و راه ورود من شما را کشاده سازیم. خب تشکر میکنم. اینجا یک نفر دیگر نوشته است که سلام میشد گفته است که در روسیه من شهادتنامه رانندگی گیرم گفته است. من شهروندی تاجیکستان دارم ولی در روسیه میتوانم اون شهادتنامه رانندگی بگیرم. شهادتنامه رانندگی جمهوری تاجیکستان رو؟ روسیه رو. شاید روسیه را در نظر روسیه رو باشد. در این میباشد. در این مسئله من پرابلم وجود دارد. برای چی؟ چون که حکومت تاجیکستان با روسیه 16 اکتبر سال 2004 سوشیم بین حکومتی با امضا رسانده شد در سمت مهاجرت و در آنجا گفته شده است که همه حجت‌های رسمی تاجیکستان روسیه در حدود دیگر قبول است، اعتراف می‌کنند. بنابراین حتی مهاجرت می‌توانند در روسیه حتی در امور کسب می‌خوانند حجت می‌گیرند در روسیه. بنابراین من نیست. این پرابلم است. خب من یک چیزی اضافه کنم اگر ممکن باشد. ما در سامانه اویلاتیجی یک روبریکای مخصوص شده ایم با نام مهاجرت بی خطر و بیننده ها میتوانند وارد شوند از اون روبریکا با تمام سوالهای خود در موضوع مهاجرت جواب بگیرند و یکی از این موضوع ها گرفتن حجت رانندگی روسیه برای راننده های تاجیک است. تا جایی که من فهمیدم این برادری که سوال داده است شاید میخواد در نقلیات جمعیتی کار کند و طوری که میدونیم سالهای اخیر راننده
ронандагоне ки ҳуҷҷати ронандагии русияро надоранд ба онҳо иҷозат дода намешавад барои дар нақлиёти ҷамъиятӣ кор кардан, яъне ба сифати таксист ё ронандаи автобус кор кардан. Аммо ин маъниро надорад ки онҳо умуман наметавонанд фаъолият кунанд. Онҳо метавонанд барои иваз кардани ҳуҷҷати ронандагии худ муроҷиат кунанд ва инҷо ду роҳ дорад. Аввалан онҳо метавонанд тартиби аввал дар мактабҳои ронандагӣ дохил шаванд, таҳсил кунанд, мисли ин ки дар мактабҳои ронандагии худамон таҳсил мекунанд ва баъдан бо супоридани масалан имтиҳон соҳиби ҳуҷҷати ронандагии русия шаванд. Ва дар ҳолати дигар вақте ки онҳо дар инҷо масалан ҳуҷҷати ронандагӣ бо ҳамон категорияҳои зарурӣ доранд, онҳо метавонанд пешниҳод кунанд ариза ва бидуни таҳсил дар мактабҳои ронандагӣ танҳо бо супуридани имтиҳон соҳиби ҳуҷҷати ронандагии русия гарданд. Ташаккур мекунам. хоҷаназар шумо илова доред? хуб, ташаккур. ва инҷа як суоли дигар. ману шавҳарам 5 сол боз ина номашам маълум не Д3 навиштааст, аз шаҳри Москав суол додам. хуб, ману шавҳарам 5 сол боз дар Русия зиндагӣ мекунем, вале то ҳол шаҳрвандии ин кишварро нагирифтаем. аз никоҳ ҳамон 10 сол гузашта бошад ҳам то ҳол фарзанд надорем. маслиҳат кардем ки бо кӯмаки табибон, яъне бо усули сунъии эко соҳиби фарзанд шавем. полиси суғуртавии тиббӣ ихтиёрӣ дорем. донистан мехоҳем ки аз ин полис барои амалиёти эко истифода бурдан мумкин аст ё на? дар Россия аст, қонунгузори Россия аст. қонунгузори Россия фикр мекунам алоҳида аст, дохил намешавад. Не, ман илова дорам, чун мо ин мавзӯъ кор карда будем, тавре гуфтем барои карточка кортои ки барои моҷиро омода кардем ва бубинед полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ намудҳои гуногун дорад ва ин вобаста аст аз ҳамон маблағе ки худро суғурта мекунанд. Яъне бо полиси оддии суғуртаи тиббӣ ин кор имкон надорад. Ва он полиси оддии суғуртаи тиббӣ барои амалиётҳои маъмулие ҳаст ки масалан шумо грипп мешавед, меравед, табобат мегиред, гурдатон дард мекунад, барои чизҳои маъмулӣ ҳастанд. Вале полиси суғуртаи тиббӣ вақте ки шумо ба маблағи нисбатан калонтар полиси суғуртаи тиббӣ мекунед, худатонро дар он ҷо нишон дода мешавад ки барои кадом амалиётҳо ва тариқи ҳамин полис истифода бурдан мумкин аст. Ва то ҷое ки ман масалан маълумот ҷустуҷӯ кардам, ҳатто барои амалиётҳои хеле ҷиддӣ аз қабили иваз кардани узвҳо ҳам бо ҳамин полис истифода бурда мешавад, агар ҳамон полиси суғуртаи тиббӣ заруриро интихоб карда бошад. ягона нархномаи вайҳо дар полиси тиббӣ нисбаи шаҳрони хориҷӣ хеле гарон аст. ташаккур мекунам. меҳроншо, агар суоле ки ман нагуфтам ҳатман шумо ишора кунед кадом суолро ки бинандаҳои мо навиштанд уна ироя кунед. хуб, як суоли дигар аст. инҷа суол хеле зиёд будааст, як суоли дигарам бошад. ман ҷавонзани 25 сола ва модари 2 фарзанд ҳастам. шавҳарам дар русия дар як сохтмон кор мекунад ва аз ошонаи баланд афтида ҷавонмарг шуду баъди гузарондани маъракаҳои мотами ҳусури хуштомонам маро ба хонаамон оварда мондан гуфтаанд. хуб, мехоҳам ба хориҷа рафта кор кунам ва илоҷе карда як порча замин гираму барои кӯдакони ятимам як кулба созам. вале маълумоти олӣ ва ягон касбу ҳунар надорам гуфтааст. мегӯяд ки дар туркия занҳои тоҷик фарошӣ ва косашӯӣ бар ин корҳои осонро анҷом дода пули нағз кор мекардаанд. оё дар асл чунин аст? илтимос ба ман маслиҳат диҳед барои ба ягон давлати хориҷа коркунӣ рафтан ба куҷо муроҷиат кардан лозим аст гуфтааст ин давлатбӣ аз шаҳри норак. ман он саволе ки додам давлатбӣ дар асл саволи ниҳоят мушкил аст, чунки бонуи 25 сола 2 фарзанд дорад, шавҳараш фавф кард дар Россия фавф кард. якум масъала, агар вай бояд муайян кунад ки мумкин аст тавассути мақомоти расмии тоҷикистон, албатта пешнамоди хадамоти муҳоҷират, намоянди хидмати муҳоҷират дар Россия ва албатта сафорати мо дар Россия дорад суроғи айни қагӣ дошта бошад ки шавҳараш дар ҷо кор мекард. агар шавҳари бону дар Россия кор мекард ва расман фаъолият дошт мутобиқи қарордод бо кордиҳандаи Россия ва агар шавҳараш дар ҷои истеҳсол вафот карда бошад, пас кордиҳанда бояд ки ба шавҳари алимент таъин кунад, ҷубронпулӣ, дуруст, ҷубронпулӣ. ва баъдан саволи дуюм ки мехоҳанд ин кас ба кишвари Туркия ё дигар кишвар сафар кунанд, рости гап духтари 25 сола аст, касбу кор надорад.
ба фикри ман беҳтар аст ки дар тобистон аввал дар хонадони падару модараш аст як касби ихтисоси нав омӯзад, забони хориҷиро омӯзад ва албатта бе маслиҳатҳои хадамоти муҳоҷират ба хориҷа сафар накунад, чунки бисёр шикастҳои мардуми тобистон ҳам писаро ҳам духтаро аз он надонистан аз рӯи сафари муҳоҷиратии таваккалӣ аст. Бинобар ин айни замон хадамоти муҳоҷират дастгоҳи марказӣ дар шаҳри Душанбе аст, дар ҳамаи вилояту шаҳри ноҳияи сохтори хадамоти муҳоҷират вуҷуд дорад ва онҳо метавонанд маълумоти пурра ва хуб битананд ки дар кадом ҳолат сафар бобарор шавад. خب تشکر میکنم خوجا نظر حالا جای کار برای همین نفران هست یا نیست؟ شما در این مسئله کار میکنید؟ بله برای شخصان کلانسال مرکزهای تعلیمی کلانسالان در شهر نویاهای جمهوری قرار دارد. میتواند این مهاجر شهروان مراجعت نماید و کسبی که میخواهد آموزد و بعد از آن با مهاجرت برود یا اینکه در جمهوری تاجیکستان فکر میکنم که جاهای کاری خیلی زیاد هستند میتواند در اینجا کار کند. پیش از همه چی خیلی که استاد گفتن پیش از همون که با سفر مهنتی میبرد در جمهوری تاجیکستان کسب آموزه زبانها را بآموزد. برای شما فکر میکنم کارها زیاد هستند برای که جوان هست. من یکی لوبت دارم در نزد وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان یک اداره مخصوص هست، یعنی آگنتی با کار تامین کنی در خارج و میتوانند که کس به همین آگنتی مراجعت کنند. این آگنتی وظیفه جان و جانیشان طوری که ما ژورنالیست‌ها میگیم تامین کردن شهروندان تاجیک در با کار در کشورهای خارجی است. و زیاد یک رقم از روسیه زنگ زدن بیاید همین نفر را گوش کنیم. خوش میکنیم با میکروفون نزدیکتر باشد. سلام علیکم. الو. السلام علیکم. خب این حال در کجایت و چی سوال داره؟ من شهر دوسیان زنگ ایستادم و میخواستم پرسم که نمایندگان خدمات تاجیکستان در روسیه هستند و چه به زنهای مهاجر کمک کرده میتوانند. خب چی مشکل دارد شما؟ شما چی مشکل دارد که برای شما کمک کنند؟ اوید کدوم مسئله دارد؟ من این حال شوهرم کار نمیکنم، ما صاحب دو فرزند هستیم. خب من مجبورم یا خودم کار کنم. شما در کدام سوال دارم؟ خب من شما در کدام شهر قرار دارید؟ در شهر سمره. خب تشکر. نمایندگی بله سوالش رو جواب کردم. سوالش رو نفهمیدیم. بله خب تشکر میکنم برای تماس گرفتن. مرحمت خوجا نظر. نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت شغل اهالی جمهوری تاجیکستان که در شهرهای مسکو، کراسنودار، سن پترزبورگ، اوفا، یکاترینبورگ قرار دارد. شما میتوانید با اونها مراجعت نمایید و مشکل خودتون رو آسان نمایید. در شهر مسکو اگر اجازه باشه من رقم اونها رو بگویم یا اینکه در کامنتاری شما خودتون مینویسید. بگویید خوبتر است که این حال مستقیما ما رو تماشا کرده شدن. نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در شهر مسکو رقم های تلفنشون چنین میباشد: +7 967 271 0202 با صحیح و رقم دیگری که در شهر مسکو قرار دارد شما میتوانید مراجعت نمایید. این +7 495 697 98 44 در شهر کراسنودار فدراسیون روسیه. نماینده وزارت مهنت +7 901 344 47 در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه. +7 964 373 75 01 در شهر اوفا. +7 966 031 42 در شهر یکاترینبورگ فدراسیون روسیه. +7 982 739 89 98 میباشند. مهاجران گرامی شما میتوانید به این رقم ها مراجعت نمایید و مشکلی هایی که دارید عرض نمایید. تشکر زیاد. خب تشکر میکنم. فکر میکنم رقم هایی که ذکر شد این برای دیگر بیننده های ما هم هر سوال هایی که میشود خیلی خوب است که با همین رقم ها تماس گیرن و چی مشکلی هست اونا حتما بدین. فکر میکنم که
посух хоҳанд дод аз намояндагиҳои ин неҳоде ки дар боло зикраш шуд. Хуб ҷа як суоли дигар ҳаст, бедин суола ман бидиҳам. Хуб, зан дар Тоҷикистон ЗАГС дорад ва бо шавҳараш зиндагӣ намекунад. оё метавонад ки дар Русия ба муҳоҷират рафта шавҳар кунад? фикр мекунам ки шумо аҷоиб бод дар бисёри ҳолатҳо мард бисёр зани шӯб онҷа гуфтанд ки зиндагӣ намекунанд, лекин ақди никоҳ доранд. ва як ҷиз ки аз назари аз лиҳози қонун сарфи назар аз он ки зиндагӣ мекунанд ё намекунанд, вақте ки зану шавҳар ақди никоҳи расмӣ доранд, но зану шавҳар ҳисоб карда мешаванд. ва дар Федератсияи Русия шаҳрвандони хориҷӣ тибқи кодекси оилаи Федератсияи Русия шаҳрвандони хориҷӣ ҳам доранд, ҳуқуқ доранд ки ақди никоҳи худашонро расмӣ гардонанд. Дар ба фикрам агар хато накунам моддаи 156 кодекси оилаи Русия ин чиз нишон дода шудааст, нозукиҳои никоҳи шаҳрвандони хориҷӣ. Вале онҷа ду нукта аст ки бояд ки ба инобат гиранд ҳатман. ва ин шарти аввалаш ҳамин аст ки вақте ки шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия ақди никоҳ мекунанд, дар бастани ақди никоҳи онҳо қонунгузории кишвари худашон аз қонунгузории кишвари худашон истифода мешавад. Яъне агар ду шаҳрванди Тоҷикистон дар Русия ақди никоҳ банданд, ақди никоҳи онҳоро ба мегиранд, ба қайд мегиранд, вале дар асоси кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, на дар асоси кодекси оилаи Россия, Федератсияи Россия. Ин мавриди аввал. ва мавриди дуввумаш ҳатман аз шахсоне ки масалан мехоҳанд дар Русия ақди никоҳи худро ба расмият дароранд, ҳуҷҷат талаб карда мешавад, маълумотнома дар бораи надоштани ақди никоҳ бо шахси дигар. Яъне аз ин лиҳоз вақте ки ин кас дар Тоҷикистон шавҳар доранд, расмӣ дар қайди никоҳ ҳастанд, наметавонанд дар Русия бо каси дигар ақди никоҳ банданд. Агар ин қадар майлу хоҳиш шавҳар кардан дошта бошанд, аввал ақди никоҳашон инҷа ҳал кунанд масъалаша ва баъдан метавонанд ки оиладор шаванд. дар Тоҷикистон ду зани ҷавобгарӣ дорад, ду шавҳаре ҷавобгарӣ доштанд. ташаккур мекунам. ва инҷа як нафари дигар муҳоҷирзан номашонро нагуфтанд, вале суол доданд ки ҳомила доранду гуфта шавҳарам намемонад ба Тоҷикистон баргарданд. дар Русия ҳастанд, ҳомиладор ҳастанд, намемонад шавҳарашон ки ба Русия ба Тоҷикистон баргарданд. 2 моҳ пас гуфтад бояд таваллуд кунам. чӣ кор кунам? масъалаи оилавӣ аст. ҳарчи ки шавҳарашон гӯяд масъалаи оилавӣ аст. Инҳо ба фикрам дар назар доранд ки мушкилашон дар неҳодҳо шояд дар ҳамун таваллудхонаву бале ҳамин чизро дар назар доранд ки қабул мекунанд ё не. ва тибқи қонунҳои Федератсияи Россия дар ҳолатҳое ки ба ҷони инсон хатар таҳдид мекунад, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бетабаа ва ҳатто нафароне ки аслан ҳуҷҷат надоранд ҳуқуқ доранд ки аз ёрии тиббӣ ба таври ройгон истифода баранд. ва таваллуд карданам ҳолати хатар ба саломатӣ ҳисоб мешавад. ва таваллуд кардан дар Русия барои занҳо ройгон аст. метавонанд ташвиш накашанд. дуруст. ва умуман гуфтан лозим аст ки агар шаҳрванди Тоҷикистон дар Русия бошад ё дар дигар кишвар, боз таваккул мекунем ки ҳаст мақомоти расмии Тоҷикистон, сафорат, консулгарӣ, намояндаги вазорати миллати муҳоҷират шугӯравӣ оид ба масъалаи муҳоҷират, намояндаги вазорати кории дохилӣ низ дар Россия фаъолият дорад нисбати масъула. Бинобар ин ба мақомоти расмии Тоҷикистон муроҷиат кунад, чунки аъзои қонунрӯзи конститутсия он шаҳрванди Тоҷикистоне ки дар хориҷа будубош дорад, вай метавонад ба мақомоти расмии мо муроҷиат кунад барои ҳифзи ҳуқуқ пайдо кардан. меҳроншо хоҳиш мекунам, ягон нафар ҳаст дар хати ҳаво. алло, салому алейкум, шуморо гӯш мекунем. марҳамат нигора. ақди никоҳи шумо дар куҷо шуда буд? Туятон дар куҷо шуда буд ақди никоҳатон? саломат бошад. марҳамат. фикр мекунам ташаккур. нигора айнан тақрибан монанди масъалаи савол дигар буд. бинобар ин нигора шумо дар Тоҷикистон бо шавҳаратон
ақди никоҳ доштед, расман хонадор шудед, 3 фарзанд доред. Айни замон шавҳари шумо дар Русия фаъолият дорад, лекин бо шумо котиба надорад. Барои ин барои гирифтани алимент шумо метавонед мутобиқи ҷои зисти худатон ба мақомоти судӣ арз кинед ва оно расман аз шавҳари шумо алимент ҷарима гирифта мегиранд, алимент таъин мекунанд. خب تشکر میکنم. باز یک نفر دیگر بیننده های ما خیلی فعال شدند. فکر میکنم که زنها باز فعالان میشن. زنها فعالان، ولی خواهش میکنم که خوب شما برای من کمک کنید. من چه سوال من خیلی زیاد است. شما میتونید یک نفر وای موای کردند که من کامرون برای شهروندی روسیه به قید گرفته شده ام، ولی هنوز شهروندی اون کشور رو نگرفتم. عین حال در تاجیکستان هستم. دانستن میخوام که اگر به روسیه سفر کنم مرا به ارتش دعوت میکنند یا نه. گپ در سر اون است که من به نزدیکی توی دارم و میخوام عروس رو همراهم به روسیه برم، شه بچه رو هم به جنگ اوکراین میبرم. خوب تشکر میکنم. اصلا پیری دارد. اومد تشکر. اکرام گفتید؟ نامش اکرام؟ کامرون. کامرون. اومد فیروزه بانو قید کردن که طی سال اخیر از توجستان بسیار فرزندان ما در رشته شهروندی روسیه میشوند. راست گپ مقامات رسمی توجستان از اون جمله که مملکت نیست جانبدار این مسئله نیست که جوانی توجستان از توجستان برآمده شهروندی دیگر کشور شوند. لیکن به هر حال وقتی که وجودش در مقامات رسمی روسیه قرار دارد و برای گرفتن شهروندی روسیه او کوشش میکند، اگر شهروندی پورا روسیه شود، اگر البته او را میتوان که برتیش دعوت کنه، که اگر دو شهروندی از دست ندهد اگر پس میتونه که در توجستان باشه به قبول ارتشی روسیه. تشکر میکنم. اینجا یک نفر گفته است که یک سوال دو دست که ما کار کرده شدیم گفته است در ساختمان در پیتر سون ندادستن چیکار کنیم گفته است. من بعضیش ادبی کردم، بعضیش دیگر نتونستم. باز نمایندگی. بله، مهاجر گرامی در این حالت شما میتوانید با نمایندگی وزارت مهنت که در شهر سن پترزبورگ قرار دارد مراجعه نمایید که در بلوم قید کردیم رقم های تلفنی نمایندگی وزارت رو +7 964 373 75 01. شما میتوانید با این رقم ها زنگ زده و عرض شکایت خود رو با آنها شاید یک بار دیگر رقم تکرار میکنید چون در خاطر گرفتن کمی دشوارتر است. 960 +7 964 373 75 01. خب به همین رقم ها شما تماس گیرید. یک نفری هست. کمی رو اون که باشه. سلام علیکم، شما رو گوش میکنیم. از کجا زنگ میزنه؟ چی نام داره؟ خب خب رسمی جدا شد دیگه. تشکر. سلام. خب سلامت باشید. ما شما رو فهمیدیم. تشکر میکنم. مرحمت. سوالشون دیگر فهمو بود. ده فهمو است. از بس که بیننده های گرامی استاد خیلی زیاد در همین سمت کار کردن، ما هم دیگر همین هر سوالی میشد قبول است. قبول است. عموما نیگورابونو در حقیقت وضعیت شما دشوار است. با شوهر چقدر ما فهمیدم شما رسما جدا شده، 4 فرزند دارید، شوهرشون در روسیه است، شما با پدر و مادر. لیکن 400 سوم اگر الیمنت رسمی تعیین شده باشد، پس اگر این رسمی داشته باشد ممکن است از موزی مینتی شوهر شما، لیکن اگر رسمیت نداشته باشد پس شما میتونید که مطابق سراغ شوهرتون در روسیه توسط سود
боз муроҷиат кунед ки аз маоши расмии шавҳар ба шумо таъин кунад алимент. чунки мо намедонем ки вай расман чӣ қадар шавҳари шумо маблағ мегирад, маош мегирад. Бинобар ин вобаста ба ин боз таъкид мекунем ки мутаассифона шукрона дар Россия мақомоти расмии Тоҷикистон ҳастанд ва ҳар гуна проблеме ки бошад бо кӯмаки хадамоти муҳоҷират шумо боно ҳастед, кумитаи занон ин масъала бардошта лозим аст ки шавҳари шумо дар ҷое ки дар минтақаи Русия набошад бо ӯ кор барад мақомоти расмии Тоҷикистон. чунки аз рӯи фикр ақида ман он марде ки ҷудо мешавад майле, не ки агар ба фарзанди худ агар нигоҳ накунад ва кӯмак нарасонад, ин албатта аз фикри ман, аз рӯи фикри ман номардӣ аст ва баъдан вай ба шумо таҳдид мекунад ки ба Россия наравед. албатта 4 фарзандам монда рафтанам ба падару модарам намедонам то кадом андоза, ин маслаи олии шумо аст. шумо бояд ин масъала худтон ҳал кунед. хуб инҷо ба то ҷое ки ман фаҳмидам, зан мехоҳад фаҳмад ки агар фарзандоша монда раваду шавҳараш даъво кунад, ӯро аз ҳуқуқи модарӣ маҳрум мекунанд ё не? Ако ин процедураи фаҳмода мумкин аст аз рӯи фикр ақида ман. шумо нигора фаҳмода метавонед ки ман дигар вазъияти кӯдаконро ба ин шароит таъмин карда наметавонистам. бинобар ин аргументҳои шумо ё ки фикри ақидаи шумо мусбат аст ва ба фикрам мақомоти расмӣ ва падару модар ва он ҷонибдори дар Тоҷикистон шуморо дастгирӣ мекунанд. не ки падару модар бояд кӯдаки шуморо ҳатман хуб нигоҳ кунанд ки проблем нашавад. ташаккур мекунам ва рақамҳои мо фаъол аст 92 743 1008. инҷа чанд нафар навиштанд ки рақамҳоятонро ҳам бигӯед, мо аз шаҳри Москва ва дигар минтақаҳо тамос бигирем. ва хуб Меҳроншоҳ, агар суоле бошад марҳамат. ё якишон навистанд ман шаҳрванди Русияро дорам, айни ҳол дар Тоҷикистон ҳастам. оё метавонам аз шаҳрвандии Русия даст кашида дуюм маротиба ба шаҳрванди Тоҷикистон яъне шавам? албатта ҳуқуқи шаҳрвандӣ аст, албатта метавонад. аз шаҳрвандии Русия даст кашад, дигар бора ба шаҳрвандии Тоҷикистон ворид шавад. албатта. хуб ин равандаш чӣ гуна аст? умуман аз рӯи Конститутсияи Тоҷикистон, Сарқонуни Тоҷикистон ва умуман аз рӯи санади меҳри ҳуқуқӣ ҳар шаҳрванд метавонад ки ба хориҷа сафар кунад, шаҳрванд бошад набошад, бо ба ватан бозгашт кунад. бинобар ин ин процедураи шаҳрвандӣ аст тавассути мақомоти расмии Тоҷикистон, вазорати корҳои дохилӣ ки онҳо бо шаҳрвандӣ машғул ҳастанд, ба он ҷо муроҷиат кунад, албатта кӯмак мерасонанд. яъне аввал вай бояд аз шаҳрвандии Русия даст кашад. албатта. Лекин вазорати корҳои дохилӣ Тоҷикистон бо вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия доимо дар тамос аст. ҳар 3 моҳ як маротиба ҷаласаи якҷо доранд ва ин проблемро ҳал карда метавонанд. хоҷаназар шумо илова надоред дар ин масъала? ва чунҷа суолҳои дигарам ҳаст. инҷа як нафар суол доданд ки ман зани муҳоҷир ҳастам ва намедонам дар Русия чӣ тавр бачаҳоямро ба боғча ва мактаб супорам. бояд як писарчамро ба боғча ва 2 духтарачамро ба мактаб диҳам. шаҳрвандии Русияро надорам. донистан мехоҳам ки оё кӯдакони ман ҳуқуқи ба боғчаву мактабҳои Русия рафтанро доранд ё на. ман мехоҳам дар ин маврид ҳам шумо Фирӯза ва ҳам инчун хоҷаназар посух бигӯед. устода камтар дам метиҳем, чун суолҳо хеле зиёд аст ки баъдан метавонам. бешавар аст хуб на шаҳрвандии Русияро аз шавҳар надорад дар Русия. хуб дар ин маврид чизе ҳам нагуфтааст. хуб бояд қайд кард ки тибқи конвенсияи ҳуқуқи кӯдакон, конститутсияи худи Русия, қонуни федералии Русия дар бораи маориф таҳти рақами 273 буд фезе ба фикрам агар хато накунам, тамоми кӯдакон аз ҷумла кӯдакони шаҳрвандони хориҷӣ ва муҳоҷирони меҳнатӣ низ ҳуқуқ ба таҳсилро доранд. аммо инҷо як нозукӣ аст. барои таҳсил кардан дар мактабҳои Русия кӯдакон бояд забони русиро донанд. вақте ки кӯдакро шумо ба Русия мебаред ва як калима бо забони русӣ гап зада наметавонад, чӣ гуна вай ба мактаб қабул мекунад? бисёри муҳоҷирои мо шикоят мекунанд ки мо омадем Русия кӯдакои моя қабул накарданд, яъне фақат айби Русия мегӯянд. шояд дар баъзе ҳолатҳо ҳуқуқҳои онҳо поймол карда мешавад, вале аз рӯи инсоф бояд бигӯем ки дар бисёри ҳолатҳо худи шаҳрвандои мо вақте ки нияти масалан ҳамроҳи аҳли оила кӯдаконашон ба Русия рафтанро доранд, пешакӣ омодагӣ намебинанд. пешакӣ омодагӣ намебинанд, кӯдакҳоя тайёр намекунанд барои таҳсил дар Русия ва вақте кӯдака мебаранд, кӯдак аз амон санҷиш намегузарад, ба оддитарин саволҳо посух гуфта наметавонад, албатта ки ба мактаб қабул карда наметавонанд. агар қабулам кунанд, масалан баъзе ҳолатҳое мешавад ки дар Тоҷикистон кӯдак дар синфи 4 мехонад, дар инҷо мебаранд дар синфи 1 мемонад.
барое ки умуман фай надорад, забони русия намедонад, фаҳмиш надорад ва агар ки кӯдакҳо забони русия ақаллан дар ҳадди миёна донанд, но метавонанд ки ба марказҳои бисёр функсионалӣ ё ба шӯъбаҳои маорифи макони зисташон муроҷиат кунанд ва кӯдакҳои инҳо ба мактабҳое ки ба ҳамон макони зисташон дар русия наздик ҳастанд сафарбар карда мешаванд барои таҳсил. Аммо дар масъалаи боғчаҳо каме вайтар аст, вазъият душвортар аст. Дар шаҳрҳои калони русия навбат барои боғча бисёр аст, чун аксари занҳо кор мекунанд ва мехоҳанд кӯдакҳои хурдсолашонро ба боғча диҳанд, ба навбат мегузоранд ва вақте ки навбати кӯдак фаро мерасад, баъди фарорасидани навбат яъне кӯдака ба боғча қабул мекунанд ва ин навбат метавонад 3 моҳ 4 моҳ 5 моҳ тӯл кашад. تشکر میکنم خوجا نظر در بعض موارد چگونه که این نفر فیروزه بانو گفتم خیلی مفصلا فهماندم، ولی در بعض موارد میبینید که مسئله های دیگر باز پیش میآید برای قبول کردنی خوب فرزندانی همین مهاجر و شهروندی نداری یا هر حرفهای دیگر هم میشه. در بعض موارد که کودک نمیتواند خوب در سوالی معین شده و مکاتب روسیه داخل شده. چه که معلومات قرار کردم موافق کنویس حقوق کودک میتوانند که اگر که قانونگذاری حجت‌هایشان رو درست کنند به یگان ماموریت باید در اساس قانون در باغچه یا که مکتب‌هایی که تحصیلاتی هستند مهاجران و فرزندان خود را گذارند. خب میرانشاه خوش میکنم شما اون صفحه یوتیوبی را ببینید. اون سوالی که اگر من نداده باشم حتما شما بگویید تا که بعدا از ما گیر نشوند که سوالهای ما را پاسخ نگفتن و باید بس هم شما برسونم بیننده های گرامی در حالتی که ما پاسخ گفتن نتوانستیم. حتما بعد از برنامه تو پگاه هم باشد ما در زیر همون سوالهای شما پاسخ هم خواهیم نویسید. فیروزه بانو حتما این خوب ایلاوه میکنن یا خوب میتونن که پاسخهای درست بنویسن تا که شما با سوالهایتان پاسخ بگیرید. این چنین میتونند با سامانه رسمی خدمات مهاجرت migration.tj مراجعت نمایند و با سوالهایی که وابسته به مهاجرت جواب خودشون را گیرند و در سامانه اجتماعی فیسبوک در فیسبوک هم سامانه رسمی خدمات صفحه فیسبوکی خدمات مهاجرت است که اگر که در همونجا خدمات مهاجرت نویسند و این برآمده در آنجا میتوانند رقم های خدمات مهاجرت هست، نمایندگی وزارت است و واتساپ با مهاجران حمایتی که با واتساپ بسیار توسط واتساپ مراجعه میکنن. در فیسبوک واتساپ خدمات مهاجرت هم هست که میتونن اونها با درآمده سوالای خودشون پیشنهاد نمایند و ما کوشش میکنیم که با سوالای اونها در مدت کوتاه تشکر. اون سوال بود است که ما نگفتیم. نه به همه سوالها جواب رسیدیم. خب مرحمت. سوال دیگر نیست. من خودم سوال دهم. اگر اجازه باشه اینجا یک سوالی دیگر است. سوال خیلی زیاد. من زنی تاجیک و صاحب 3 فرزند هستم. خب شوهرم در روسیه مهاجر است. از سبب زیاد در مهاجرت بودنشون در آنجا زنی روس گرفتن. ما مدتی 7 سال است که اویله‌دار هستیم و شوهرم در 2 سال اگر 4 ماه در تاجیکستان باشد خب 20 ماه دیگر با زنی روسش است. اکنون در 1 سال گفتن نه در 2 سال 24 ماه تقسیم کردن. خب گفتم که فکت ها اشتباه نشود. شوهرم با من نکاحی مسلمانی کرده است و با زن روسش زکس دارد. میخواهم به نزد شوهرم رفته زندگی خود را محکم دارم. میتوانم نزد شوهرم رفته با او زندگی کنم یا نه؟ باز پرابلم اویلوی. مرحمت. اومد شما استاد گوید بعدا البته باز ایگو میکنه. اومد باز بسیار سواری اویلوی است. وای با شوهرش رسما ازدواج ندارد. بله. با زن روسیه شوهرش در روسیه زاکس کردگی است و فعالیت رسمی اویلوی رسمی دارد. با فکر من برای رفتن به نزد شوهرش اول با او باید مکاتبه کند. نشود که 3 فرزند میگیرد با زنی روز با جنجال تو پلا و غیره کازو. برای من
дар ин маслиҳат додан зиёд вазбин аст ки вай рафта нарафтанашо рости гардо чунки ҷанҷол сар нашад, албатта дар онҷа ҳар чӣ албатта шудаш мумкин аст. вай дар ҳудуди Россия вай зани урус аст вай расман зиндагӣ мекунад ин ҳамчун зани ғайррасмӣ равад дигар ман ҳайрон буд фикр мекунам як ҳолати ногувор аст лекин аз дигар тараф албатта мумкин аст падару модари шавҳари пештараш бошад ки шавҳараш бошад шояд ва вай ягон кӯмакҳои моддӣ расонад лекин пеш аз ба оҷа рафтан ба фикрам бояд мувофиқ кунад бо шавҳараш албатта ин хуб ташаккур мекунем шумо илова мекунед хоҷа назар илова ин ки хеле ки мо дар ҳамин саволҳо мебинем бисёр ҳолатҳое ҳастанд ки занҳои тоҷик ба ҳамин ҳолатҳои хеле ки савол буд ҳолатҳо рух медиҳад аз ин хотир аз ин лиҳоз бояд ки занҳои тоҷик ҳамеша зиракию шуро аз даст надиҳанду нагузоранд ки ба чунин хатогиҳо минбаъд даст зананд. خب من این سوال شنیدم یک چیزی بسیار حادثه بسیار خنده‌آور یادم اومد چند روز پیش ما یک برنامه داشتیم یک برنامه ویدیویی صحبت با یک زنی تاجیکی واقعا کلان سال اما است 50 سال زیاد است 30 سالش و همین گونه یک حالت رو نقل کرده بودند که شوهرم به روسیه رفت و در اونجا زنی روس گرفت بعد پسرم هم رفت در اونجا یک عروسی روس پیدا کرد همین قدر ما کوشش کردیم برنگشتن و این زن وقتی می رود اون زن روس با زن روس گفتن جنجال می شود زنازنی می شود خلاصه که خیلی کشمکش میکنند ولی زن میتواند که شوهرش گردونده بیارند ولی توانسته است ولی توانسته است و ولی اینجا یک چیز است که خواهش اراده خود مرد هم بسیار مهم است چون که در عقد نکاح این یک مسئله هست که غیر خواهش غیر اراده شخص هیچ کس حقوق ندارد که او رو مجبور کند که تو با همین زن زندگی کن یا با این زن زندگی کن اگر خود شوهرش میل خواهش داشته باشد البته برای پایداری اویلا باید مبارزه برد. تشکر میکنم و بیننده های گرامی بعضی سوال هایی که خوب وابسته به خطرهای مهاجرت ما برنامه آینده همان خطرهای مهاجرت است بعضی سوال هایی که عین حال نوشته می شود یا در بعض اینجا روان کرده می شود اینا ما میتوانیم که در برنامه مستقیم آینده این سوال های شما را حتما با خوب مهمان های برنامه نوبتیمان بدیم اینجا اشارت دارند اینجا یکیش نوشته سلام علیکم اگر административного правонарушения дошта бошед спецприём 12 рӯз шиштам основание подаркати буромадан 3000 рубл штраф кардам то ҳол въезд маҳкам аст чӣ хел кунем дар инҷо дар Россия дар Россия спецприём маҳкам шудааст маҳкам въезд маҳкам маъни вуруд дорад дар онҷа яъне ба тои сонда наметавонад дар ин ҳолат агар устод иҷоза дада бошад ҷавоб бошад вақте ки шаҳрванд ҳуқуқҳои моддаи 27 кодекси ҷиноятии Россияи Федератсияро поёмол мекунад дар ин ҳолат шаҳрванд ба муҳлати аз 5 баъзе ҳолатҳо мешавад аз 5 баъзе ҳолатҳо мешавад 10 сол аз маъни вуруд ба Федератсияи Россия мекунанд агар ки падараш модараш ё бародараш шаҳрвандии Федератсияи Россияро дошта бошад дар ин ҳолат ба хадамоти муҳоҷират муроҷиат намояд мо мактуб мекунем дар асоси мактуб чӣ хеле ки қайд кардем для воссоединения с семьёй мактуб мекунем ва ҷавоби мактубро дида давоми баррасии корро дида мебароем یعنی امکانش هست бале ҳаст падашои ола خب اینجا از بس که بیشتر سوال ها را زن ها دادن همیشه بعضا مشکلاتشان نگفتن یک مسئله که بایشان رخ میدهد بعضا حالت های عجیب هم هست اینجا دیل از شهر سنت پتربورگ در روسیه یک سوال دادن گفتن بعد دانشگاهی روسیه داخل شدن و در اینجا با مرد شناس شدن داماد شونده در تاجیکستان زن دارد ولی عقد نکاحی رسمی ندارد گفته است شهروندی روسیه است بعد ختم دانشگاه میخواهم با او عائله برپا کنم آیا میتوانم با این مرد عائله دار شوم اگر در آینده دوزانه بودن شوهرم فاش شود برای دیده و دانسته به مرد زندار و شوهر برآمدن مرا هم به جوابگری میکشند یا نه خودش جواب سوال عجیب лекин як чӣ гуфтан ҳастам ба фикр ман дар ҳолате ки бо ону яъне гулдухтари тоҷик
дар зиндагӣ фаъол аст, касбу кор дорад, дониш малака дорад. ба фикрам чӣ лозим аст марди зандор кӯдакдора мехоҳад рост гавад? бале дуруст боноҳои дӯст дигар бачаро дӯст дорад находам ман як ояро вайрон кард кори хуб нест. бале ин як иловаи дигар мехоҳам. дар ин ҳолат фикр мекунам ки зан бояд ки ин марде ки зан дорад аз вай масалан худдорӣ намояд, барои зиндагии худашро дигар намояд, падару модараш вайро барои хондан равон кардааст, хонданашро давом диҳад ва дар касбе ки хонда истодааст он касбро интихоб намуда, дар оянда фикр мекунам вақте ки касб омӯхт раи зиндагиро ёфт, шавҳараш пайдо мешавад. Дуруст. саломат бошанд. биёед ман суолҳоя бидиҳем ки баъдан нагӯем ки суолҳои мо бепосух мондааст дар барнома. хуб, ман як зани танҳо дар мулки ғариб ҳастам. бо як марди тоҷики шаҳрванди русия аст никоҳ карда соҳиби фарзанд гаштем, вале баъдан бо сабаби хиёнат кардан ва занбозиаш аз ин мард ҷудо шудам гуфтааст. чанд бор гуфтам ки ба ман кӯмак накунӣ ҳам ақаллан ба фарзандат ёрии пулӣ расон, вале мегӯяд ки ягон хел алимент намедиҳам, хоҳӣ ба ман зиндагӣ кун, нахоҳӣ худат медонию кӯдакат. илтимос ба ман маслиҳат диҳед ки оид ба ин масъала ба куҷо муроҷиат кунам гуфтааст. дар Россия тибқи қонунгузари Россия албатта ба мақомотои судии Россия мутобиқи ҷоизист. меён ки дар тоҷикистон надодани алимента ҷазоро камтар сангинтар карданд. дар қонунгузории русия ҳамин масъала чӣ гуна бошад? муроҷиат агар проблема ягон нофаҳмӣ шавад ёки дастгирӣ наёбад, агар пас аз мақомоти расмии тоҷикистон тавассути онҳо муроҷиат намояд ва ҷавоб ман як чизи илова кардани ҳастам. бисёри мардҳо вақте ки масалан бо зан ақди никоҳи расмӣ надоранд ва танҳо никоҳи мусулмонӣ карда зану шавҳар мешаванд, фикр мекунанд ки онҳо ягон масъулият надоранд ва касе ба онҳоро ба ҷавобгарӣ кашида наметавонад, яъне зан ягонҷо даъво карда наметавонад. вале як нозукӣ дорад, сарфи назар аз он ки зану шавҳар дар қайди никоҳи расмӣ ҳастанд яъне закс доранд ё надоранд, вақте ки аз ин никоҳ фарзанд ба дунё меояд, ҳам мард ва ҳам зан яъне волидайн тибқи қонунҳои Россия ва тибқи қонунҳои Тоҷикистон вазифадор ҳастанд ки дар таъмин ва тарбияи фарзандашон саҳм гузоранд. яъне агар ин зан ҳам метавонад ҳам ба Русия муроҷиат кунад ба судҳои Русия ва ҳам ба Тоҷикистон ва сарфи назар аз он ки онҳо никоҳи расмӣ надоранд, барои кӯдакаш метавонад алимент талаб кунад. хуб, ташаккур мекунам. ва бинандаҳои гиромӣ ёдрас мекунем ки ҳамсӯҳбатони мо ҳастанд Анвар Бобоев, мудири бахши муҳоҷирати аҳолии институти иқтисодиёт ва демографияи академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, Хоҷаназар Акбаров, корманди масъули агентии бо кортаъминкунии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамкори гиромии мо Фирӯза Сатторӣ ки чӣ гуна ки гуфтем дар ин масъала хеле зиёд таҳлилҳо доштанд ва маводҳои хеле зиёде мунташир карданд, ва ҳамкори гиромии мо Меҳроншоҳ Усмонзода ки ҳоло кӯмак карда истоданд ки мо бо бинандаҳо пайваст шавем. ва ҳоло ҳудуди 9-10 дақиқаи дигар мо барномаро идома медиҳем ва ҳамин тавр баъдан барномаро ба поён мерасонем. агар суолҳое ки дар ҷараёни суҳбатҳои барномаи мо гуфта нашуд, ҳатман дар барномаҳои дигар, чӣ гуна гуфтем, боз хатарҳои муҳоҷират аст ки дар бештари суолҳои шумо дар он барнома посух гуфта мешавад ҳатман, чун чӣ хатару таҳдидҳое барои муҳоҷирон пеш меояд, он ҳатман мутахассисоне ки барномаи оянда мешаванд ҳатман посух хоҳанд гуфт. ва инҷа ман хоҳиш мекунам аз Меҳроншоҳ суоли навбате ки дар даст доранд она барои бинандаҳои мо бигӯянд. занҳои тоҷик имрӯз дар шаҳри мусофирӣ хеле бисёр ҳастанд. сабаб дар чист ки мардҳо ва занҳои тоҷик муҳоҷир мешаванд? магар мо худамон аҳолиро бо кор таъмин карда наметавонем? саволи албатта ниҳоят зарур аст ва диққати ҷалбкунанда аст. дар ҳақиқат айни замон Тоҷикистон ин гуна имконият надорад ки ҳамаи муҳоҷиронро дар дори қариб 100,000 нафар ҳастанд то 1 миллион нафар ҳастанд якбора бо кор таъмин. барои чӣ? мо мутаассифона айни замон он зарбаҳое ки дар ҷанги шаҳрвандӣ буд то ҳоло онҳо боқӣ мондагӣ ҳастанд ва бинобар ин мо дар як ҳангом 100,000 ҷойи кор аз даст додем. дар ҷанги шаҳрвандӣ заводу фабрика валангор буд, соҳаи хоҷи қишлоқ валангор буд. бинобар ин
اون جهت‌های منفی که اون در ما داشتیم تا حالا ما رو نمی‌مونه که مسئله یک بار حل کنیم. بنابراین خبر دارن که برای شهروندان سال جاری ماه مارس سال 2022 حکومت کشور کنسپسیای رشد شغلی پرمحصول جمهوری اسلامی برای تا سال 2040 قبول کرد و در آنجا برنامه دولتی چون معین شده است که زیادتر شهروندان اسلامی در داخل کشور با کار میکنند از جمله زنان رو چی از شغل پرمحصول ما خبر داریم که جناب عالی چندی مراتب در جلسه حکومت و عموما در مخری با شهروندان گفته بودند که سیاست امروز تاجیکستان وابسته به اون است که روانش از به اونه که مردم تاجیکستان با شغل پرمحصول در تاجیکستان تامین کنند. یعنی که موزی مینتی باید باشد که نه تنها برای خوراک و رفت آمد باشد حتی پسنداز کرده توانند. این مقصد حکومت تاجیکستان است و البته در این کانسپت گفته است که یکی از سمت‌ها این البته موجه میده به خارجه است چون که نه تنها تاجیکستان بسیاری کشورها غیر اسلام ارمنستان نصف دنیا هم خیلی است. بنابراین من فکر میکنم که از اون جمله در این کانسپت و بغیر از اون در برنامه دولتی مساعده به شغل جمهوری اسلامی در سال 2020 تا 2022 در شده است که در این دوره زیاده از 173,000 زنان با جای کاری دومی تامین کرده میشوند. برنامه هستند فقط من میخوام که زنان کمتر فعالتر شوند پیش از کسب و کار انتخاب کنند در اون ساختار رسمی که در وزارت مهنت وجود دارد از اونجا مرکز تعلیم کلان سالان و دیگر مؤسسات تعلیمی کسب هنری خوب یاد گیرند. حتی حکومت تاجیکستان نیاز دارد به آن که زنان زیادتر در خانه کار کنند. هنرهای مردمی زردوزی کورتادوزی اون زردوزی کورتادوزی که بانوی تاجیک میکنند فکر نیاز کم است در دنیا. بنابراین این رو نیز بود حتی قالین بافی از اون جمله. بنابراین برنامه جمهوری تاجیکستان هست فقط با فکر کم در مولد لازم است که متوانیم همه رو موجه کرد میکنیم. من ایلوه دارم اولا طوری که استاد گفتن مهاجرت مهنتی همچون یک روند منفی قبول کردن در کار نیست. این تنها یک مهاجرت مهنتی خاص تاجیکستان یا کشورهای مثلا آسیای مرکزی نیست. این یک روند عمومی بشری است که حتی در دولت‌های پیشرفته از دولت‌های اروپا هم از یک دولت به دولت دیگر میروند مردم به مهاجرت و شماره خیلی زیادی آدمان میروند به مهاجرت مهنتی. این یک و دوم در مسئله تامین زنان با جای کار. من مثلا همین روز وقتی در نقلیات جمعیتی می اومدم تصادفاً اخبار می خواندم یک خبر شنیدم که با ابتکار وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی یک مرکز جایهای خالی کاری برگزار شده است خود همین روز که در اون زیاده از 2700 جای کار پیشنهاد شد و خواهشمندان. این یک طرفی مسئله یعنی اگر شخص کار کردن خواهد امکانیت کاری یافتن نظر به 2-3 سال پیش امروز در تاجیکستان زیادتر است. این چیز است و بعداً هست گرانت های پرزیدنتی که همه ساله برای بانوان جدا کرده می شوند و مبلغی توسط کمیته کار با زنان و عائله و زنها می توانند مراجعت کنند لایحه های خودشان پیشنهاد کنند. من چندین زنایی را می دانم که کار از همین گرانت های پرزیدنتی سر کردند از گرانت های نسبتاً خرد و امروز خیلی کارخانه های کلان دارند بیزنسشان رشد کرده است. سلامت باشن. شما ایلوه دارید؟ بله ایلوه دارم. چخیلی که خواهد کردیم مهاجران گرامی در و شهروندان جمهوری تاجیکستان که خواهش کار کردن دارد به نزدیکی ریاست مهاجرت مهنتی خدمات مهاجرت یک مرکز جایهای خالی برای کار در شهرها و ناحیه‌های جمهوری تشکیل می‌کند که از سامانه خدمات مهاجرت یا اینکه فیسبوکی صفحه فیسبوکی خدمات مهاجرت شما میتوانید خبردار شوید و میتوانید در این مرکز اشتراک نموده صاحب جایهای کاری خالی در شرکت‌های خارجی شوید و فکر میکنم که در اون جایهایی که کار میکنند یک مزد معاشی خوب میدهند. خب شاروخ تاجیکی گفته است که شما خواهش دارم روزهایی که مهاجر شده به تاجیکستان آمدن با متخصصهایشان به کار گرفته شود. متخصصشون نگفتم آموزگار دارن، دکتر دارن، خلاصه اکونومیکا را بلند اقتصادیات گفتم بلند میکنن. حالا در شهر دوشنبه روزهایی که شهروندان روسیه که از روسیه اومدن در تاجیکستان در مخصوصا در شهر دوشنبه خیلی زیاد به نظر میرسه و سوالشان در همین موردی که شما گفتید خوب مرامت. اما مسئله پیوسته است. گردش دنیا همین خیلی است. روز فیروزآباد درست خیال کردن که تمام جهان در گردش مهاجرت است. عموما علمان حساب میکنن که همه شهروندان در دنیا مهاجر هستند.
чи аст муҳоҷир ва ки аст муҳоҷир. ҳангоми аз як минтақаи маъмурӣ ба дигари минтақаи маъмурӣ гузаштан ин албатта муҳоҷират аст. дохилӣ аст, хориҷӣ ва ғайр гузо. Бинобар ин ман дастгирӣ мекунам Фирӯза Бонуро ки имрӯз дар дунё кишваре вуҷуд надорад ки надошта бошад муҳоҷират ва раванди муҳоҷират. берун аст, дохил аст, лекин чунин раванд вуҷуд дорад. ва ягон олими коршинос тавзеҳ карда метавонад ки дар кишваре муҳоҷир нест. ҳаст, дар ҳама ҷо аст. ва дар Тоҷикистон таҳти сиёсаи кишвари Тоҷикистон зиёда аст намояндаи зиёда 6 давлати дунё ҳамчун муҳоҷир кор мекунанд. аз Штатҳои Муттаҳида Амрико, аз Британияи Кабир, аз Олмон, Туркия, Россия дигар Чин ва ғайра дуруст аст. ва он гапе ки шумо гуфтед, имрӯз русҳо ба Тоҷикистон ба як шумори муайян ворид шуданд. ва албатта ҳангоме ки дар Тоҷикистон корхонаи хориҷӣ ё ки корхонаи якҷои Тоҷикистон хориҷӣ кушода мешавад, тавассути квоти президент дар Тоҷикистон ҳар сол дар дораи 7 тақрибан 1000 нафар хориҷӣ бояд бо ҷои кор таъмин карда шавад. худошон мебаранд тавассути маблағҳои худшон. лекин агар хато накунам ҳар сола ҳамин ширкатҳои тоҷики хориҷӣ дар дораи зиёда 30-36 ҳазор тоҷикистони моро бо кор таъмин мекунанд. бинобар ин он саволе ки ба шумо додам, урус омадан дарсҳои маориф дигар суол кортан, албатта инам бад нест. бигузор ҷои кор таъсисам ва он казбу ҳунаре ки дар Авропа аст ба мо ёдтам ба ҷавонони Тоҷикистон. ин як раванди хуб низ дорад. خب تشکر میکنم. حالا وقتی ما خیلی کم منتظر میرون شما میگید که یک نفر در خط علاقه هستن یا که از خط علاقه و یک نفر دیگر سوال نوشته است که سلام شوهر من یعنی двойной гражданство доранд, он касро ба ҷанг мебаранд ё на он кас айни ҳол дар Русия қарор доранд? ду шаҳрвандӣ доранд? خب مرحبا. اگر اجازه شما باشد، شهروندایی که دو شهروندی دارند و هم شهروند فدراسیون روسیه و هم شهروند جمهوری تاجیکستان هستند، در این حالت کدام شهروندا رو میبرند و همون حاضر اپلیکاسیونی که فدراسیون روسیه گذرانده است. عملیات بله. عملیات. شهروندای دو شهروندی اگر شهروند جمهوری تاجیکستان داشته باشد و در جمهوری تاجیکستان واسه در جمهوری تاجیکستان خدمت کرده باشد، تجربه حربی داشته باشد، در جمهوری تاجیکستان کرده باشد یا در فدراسیون هست، در این حالت فکر میکنم که اینها رو میبرند با همین عملیاتی که فدراسیون هست گذرانده است. تشکر میکنم. اینجا گفتم که وقتی ما هم خیلی کم برای من خاطر یک چند سوال دیگر من میخوام پاسخشم خیلی باشد مشخص. میگویند که توجیکان رو برای کار به بریتانیا کبیر برده ایستادن. دونستم میخوام که زنها هم به اروپا کارکنی رفتن میتوانند یا فقط مردها میتوانند دست به ماجرا؟ تشکر زیاد. مرکزهای مؤسسه‌های دولتی، مرکزهای مشورتی خدمات مهاجرت، وزارت ملت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان همین خیلی شرطنامه با کمپانی پروفورس بریتانیا بسته است که نو بسته از اون که زن است یا اینکه مرد است مهاجران رو در فدراسیون در بریتانیا کبیر با کار تامین میکنه. خب من مشروطه شده کار میکنم. گفتم مشروطه خب کار میکنم و میخواهم بر روسیه رفته کاشانه حسن کشایم. دانستم میخواهم که آیا زنهای مهاجر حقوقی در روسیه به تجارت مشغول شدن و کاشانه و مغازه کشادن رو دارن یا نه؟ بسیار کار موافق قانونگذاری فدراسیون روسیه میتوانند که شهروندان جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه مغازه یا اینکه کاشانه حسن کشایند، ولی نرخ‌گذاری نالوگ و دیگر چیزهاش نسبت به شهروندان فدراسیون روسیه کمتر قیمت‌تر میباشد. خب من مهاجر خوب هستم گفته است. خب من مهاجر هستم گفته و عین حال در شهر مسکو قرار دارم. یک مردی ارمنی تست پیشی رو همراه گرفتن، مجبور میکنه که همراهش به یگان جا برای استراحت رویم، ولی من رد میکنم. تهدید کرده ایستاده است که یگان روز زوران مرا به ماشینش بار کرده میبرد. التماس مصلحت دید که چطور از این عاشقی شلقین خلاص شوم. در کدام شهر؟ مسکو. در شهر مسکو ما خیلی در بلوغ قید کردیم و نمایندگی وزارت مراجعت نمایند 267 271 0202 مراجعت نمایند و
با این مشکلی خود جواب خود را میگیرند و میتوانند با قانونگذاری با مقامات قانونگذاری فدراسیون روسیه مراجعه نمایند پیش همین راه رو با اسمی گیرند. خب من یک علاوه دیگر دارم. اون کس میتوانند که به خود مقامات روسیه هم مراجعه کنند و تلفنی دائمی عمل کننده شبانه روزی هست، رقمش 112 و 102 دو رقم تلفنی که شبانه روزی 24 ساعت کار میکند و در حالت هایی که مثلا کس شاهد یگان جنایت میشود یا تهدید میکند، کسی با سلامتی و با جانش من یگان نمودی تهدید میشود، میتوانند به این رقم زنگ زنند و من فکر میکنم اگر زنگ زنند حتما اون مرد عاشق ارمنی جزای خودش میبیند. تشکر میکنم. ایرانشاه سوال هست؟ خب اگر باشد یک سوال دیگر از شما قبول کنیم. اینجا که یک نفر خورشید هستم و همراه اهل اویلم به شهر مسکو با مهاجرت مهنتی آمدم. برای به قیدگیری حجت ها رفتم، اما نسبت من به سبب ناحرمتی ظاهر کردند. به سفارتخانه تاجیکستان در روسیه مراجعت کردم، ولی 2 ماه گذشته باشد تا حال پاسخ نگرفتم. نمیگذارد باز به کجا مراجعت کنم؟ نمایندگی سلامت باشن مرما. با نمایندگی وزارت مهنت میتوانند مراجعه نمایند و مشکلی خود را حل نمایند در حالتی که باید تصدیق کنند و یگان شاهدی داشته باشند که همین کار چنین شده است. خب تشکر میکنم. میدونید سوال خیلی زیاد است، ولی منم اگر این سوال ها را دیدم اون وعده که کرده بودیم و گفتیم ما همون 10 دقیقه دیگر صحبت کنیم، حالا 14 دقیقه شده است. حالا با 20 دقیقه میشه، 30 دقیقه میشه، چون بیننده های ما هم خیلی فعال هستن، سوال ها هم خیلی زیاد است و مهمان های ما هم فکر میکنم پاسخ های خیلی قانع کننده هم فکر میکنم برای بیننده ها داده ایستادن، ولی وقت برای ما اجازه نمیدهد که بیشتر صحبت داشته باشیم. هرچند صحبت خیلی خوب است که برای مخصوصا مهاجر زن ها بعضی از نکته های خیلی مهمی که باید بدانند نگفته ایستاده. میخوام در اینجا با برنامه نوبتی مهاجرت بی خطر که مستقیما پخش شده ایستاده است حسن انجام ببخشیم و یادداشت میکنیم بیننده های گرامی مهمان های برنامه ما بودند و به سوال های بیشماری ما و شما پاسخ گفتند. خب انور بابایف مدیر بخش مهاجرت اهالی انستیتوت اقتصادیات و دموگرافی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان، خواجه نظر اکبرов کارمند مسئول اگنتی با کار تامین کنندگان وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و اینچنین فیروزه ستاری همکاری ما که چگونه در بالا ذکر کردیم به مسئله مهاجرت بیشتر توجه دارند. خب در اینجا میخوایم برنامه رو به پایان برسونیم و شما پیگیری برنامه های ما باشید. این سلسله برنامه های مهاجرتی به خطر است که خوب وابسته به موضوع های مختلف مهاجرت صحبت میکنیم و برای شما وعده هم کرده بودیم که بعضی از سوال هایی که قبلا شما در برنامه دیگری مستقیم داده بوده ما پاسخ گردانده شده است از جانب متخصصان و اون برنامه پخش می شود. خب در روزهای نزدیک و شاید در روز جمعه یکی از برنامه هایی که ما قبلا ضبط کرده بودیم اونها برای شما پخش کرده شد و دیگر برنامه ها شما همین طور بعد از چند روز دیگر پخش خواهیم کرد. خیر با ما بودن را فراموش نکنید.